Neodređeni član. Ukoliko ste pogledali video o brojevim i nebrojivim imenicama, onda ćete veoma lako razumeti kada se neodređeni član stavlja ispred imenice. Neodređeni član se upotrebljava samo ispred brojevih imenica u jednini. Kada prevodimo neku rečenicu sa engleskog na srpski jezik, neodređeni član se uglavnom izostavi iz originalne rečenice i uopšte se ni ne spomene u prevodu. An znači jedna ili neka stvar ili osoba. Kada bi se neodređeni član kojim slučajem prevodio, njegovo značenje bi bilo jedna stvar ili osoba, što se najbolje vidi u narednim primerima. Michael works in a bank. Prevod ove rečenice bi obično bio Michael radi u banci, ali isto tako ova rečenica znači Michael radi u jednoj banci. U primjeru I see a woman on the street, prevod ove rečenice bi bio vidim ženu na ulici, ali ispravan prevod bi bio i vidim jednu ženu na ulici. Kada an prevedemo kao jedan, ova reč ne znači jedan kao broj. Za takve situacije je potrebno da napišemo ili izgovorimo one, kao što je slučaj u primjeru I've got only one key for our motorcycle. Budući da smo sada utvrdili kada se koristi neodređeni član i šta znači, potrebno je da razjasnimo kad to pišemo i izgovaramo a kada an. An izgovaramo kada god prvi sledeći glas koji izgovorimo počinje na a, e, i, o, u, odnosno kada god je prvi sledeći glas samoglasnik. Dakle, kada želimo da kažemo avion, reći ćemo an airplane. Kada kažemo narandža, reći ćemo an orange. Kada kažemo kišobran, reći ćemo an umbrella. Veoma je bitno da obratimo pažnju da se ovo odnosi na izgovor, a ne na pisanje. Primjer za to je kada kažemo sat vremena na engleskom jeziku. Sat vremena na engleskom jeziku se kaže hour. Iako se ova reč piše na slovo h, prvi glas koji izgovorimo je glas a. I iz tog razloga pišemo i izgovaramo an hour, a ne a hour. Slična situacija je i sa imenicom univerzitet. U ovom slučaju prvo slovo koje se piše jeste samoglasnik, ali pri izgovoru prvo čujemo suglasnik j. Dakle, kažemo a university. Još jedan način na osnovu koga je moguće čak i po osjećaju da znate da li je potrebno da kažete ili an, je ukoliko neku reč lakše izgovorite na određeni način. Da li vam je lakše da kažete a airplane ili an airplane, a umbrella ili an umbrella, a orange ili an orange? Da li primetite kako kada ove reči izgovorimo sa an, zvuči kao da je zajedno sa članom u pitanju samo jedna reč? Upravo iz ovog razloga se u engleskom jeziku i koristi ovaj oblik neodređenog člana.